maa ngi xar adduna bi yëpp suma dàllu sëriñ wee gën ba xare ba naas maa ko wax bu wér ma doon leen beneen gis nga xalifa sëriñ Touba bii naka ga Cheikh Mountakha Mbacké suñu maam bu ma leen dolli ci 2025 bi tàmbali na nag ci ziar ba laa jëm gis nga siis ba muy dox moo gën kaamil moo leen boobu bopp maa ko wax xalifa sëñ Bamba xalifa Cheikh Rafal siis yañ toog a gën kaamil na àddina bi ñëw li jëntuma seen ndey maa leen gën a lekk war na xat ko fi jaay xam-xam kaay assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innomi ko haldude ko oɗo neɗɗo mo annduɗa anda yummo anda bammo mo annduɗa ala fof to hetti aduna o mo Allah hettinani e muɗum mo himɓe hettinani e muɗum woni neɗɗo jasuɗo e diine muɗum jasuɗo e leñol muɗum o neɗɗo yaltuɗo wiide kañum paɗe ceerno muɗum tan no ɓuri alqur'an karim no ɓuri dendagal tarikaji diine on ɓeewi noddirteɓe Mbayfal min jaaboyan e makko so tawi paɗe ceerno makko ɗe ina ɓuri yum makko e nene makko holno kadi wiyete yum makko e bam makko paɗe ceerno makko ɗe paɗe ɗe eɗe ɓuri nene makko e bam makko so tawi eɗe ɓuri nene makko e bam makko wadde woto wi omo jogui nene woto wi omo jogui baba o ala nene o ala baba wadde ko paɗe ceerno makko ɗe woni bam makko paɗe ɗo wiɗe ko ɗen woni bam makko ko ɗen woni nene makko paɗal nyamal ngal wonta bam makko paɗal nanal ngal wonta yum makko ɗon tan mi wino miɗo jaabomo ɗon tan yoni jaaboye makko ko neɗɗo oɗo kala haldu e makko a jippinat hoorema wona kanko haldede ko ceerno makko haldete oɗo o anda hoore makko anda jinnaɓe makko anda tarika makko anda haydara ko neɗɗo mo Allah hettinani ko neɗɗo mo himɓeɓe hettinani on neɗɗo non jaraka haldede ko wiɗo kanko wiɗo omo jogi kalifa makko paɗe muɗe ina ɓuri alqur'an karim ina ɓuri tarika diinaji Allah ɗi ko ceerno makko fota haldede kono wona kanko kay o tinaka ni o hettinaka ko hettina ha wawi yaltude omo haala ɗum ɗo ko ɗum fota haldede ko wona kanko ni wiyatanmo ko Allah hettinanimo tagore Allah nde hettinanimo tagore Allah nde ko hettini ko wonɗo sababu addi ha haali konngol ngol tawde o wi ko ceerno makko ko on kay fota haldede kono oɗo mo Allah hettinani koye on ala ko halde on ala ko halde oɗo sa wi aɗa jaabomo a yaltat e diina ma par ce que sa wi aɗa jaabomo a yaltat e diina ma ko wawmomi noon andinde tan tawde o wiri noon paɗe ceerno makko ɗe wadde ɗe ɓuri ba makko ɗe ɓuri yum makko te so jaɓi ɗum tan e ɗen ene wawi lontade ba makko e yum makko wadde o ala jinnaɗo e dow leydi ndi o fota andude noon min ko wamomi wiide tan nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam fofago makko woto ina ɓuri ceerno makko
ene ɓuri ceerno makko, ene ɓuri ceernato makko, ene ɓuri dendagal leñol makko. Fofango nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam gotol ene ɓuri leñol makko, ene ɓuri ceerno makko, ene ɓuri ceerno makko, ene ɓuri ceernitade makko. So andi ɗum ɗo janan ko yimɓeɓe halda e makko. Haalaka noon deftere Allah, konngol Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.